Abukeli be-Select Africa TV bafowethu sikhona la enkandla njengoba besithembisile nasekuseni siyishilo le ndaba ukuthi konakele sila enkandla manje nginobaba umsholozi okuyiyona abafowethu into eyenzeka la sithi msholozi baba sikwamukele la kwi-Select Africa TV siyathobeka kuba nawe baba. Kujabula mina ukuba nani namhlanje kulolu suku olubalekile. Baba lubalekile usuku siyabona lihle imvula ikhona izibusiso kodwa abantu bagcwele ngendlela esimangaliso ubaba engathini nje ngalento eyenzeka namhlanje. Kwenzeka into enhle kakhulu ngoba ibonisa ukuthi abantu banothando olungakanani ukuhlangana babe ndawonye bazobukela ingoma kakhulu. Abantu besina kumnandi bebonana uqala unyaka nqa. Njengobona nje bagqoke kahle bahle bavunule bafuna ukuthi leli langa bangalikhohlwa kube ilanga elimnandi. Iyona nto le ejabulisa kakhulu ukuthi abantu bahlangane nababengabonananga unyaka ophelile babonane njengoba kuqala unyaka omusha. Baba msholozi siyathoba siyabona abantu bajabule ngendlela esimangaliso njalo mhla ka-1 iyenzeka lento la esigodini sakaNcamalala. Ubaba kwakuyinhloso nqangi yokwenza lo mcimbi kwakuyini ngampela mayiqala nje isusa lento ngoba njalo kuthiwa umsholozi siyahlangana la kwakuyini inhloso baba? Well, izashwana ziningi ezinye lezo senizishilo zokuthi abantu kufanele bajabule ngesikhathi uma kuphela unyaka omdala kuqala unyaka omusha bahlangane. Osekwenzeka la kuningabi kule minyaka kukhona insizwe sezabona intombi la abanye kwagcina lezo ntombi sebeyithathile bayilobola ngaba amakhosikazi. Kusho ukuthi indawo yentsha kakhulu ukuthi intshigcwale la babonane kube kuhle kube mnandi. Kanti-ke enye into ebalulekile eyenza ukuthi sisungule lento ukuthi ngosuku lokuqala kufanele ukuthi intsha ihlangane bezela bazohlangana kube kuhle kube mnandi ngoba uma kungenziwa lokho basuke bagcwale zonke indaba lezi abanye baphuze balwe kube njeya. Kodwa lokhu kuletha nje ukuthi bonke abantu abasha bayimisele bageze babe bahle bezela bezobona insizwa ayibona intombi. Futhi ayikho into eyake yaphuma endleleni la ngoba bayahlonipha umabela. Kukhona nabantu bomthetho yonke into ihamba kahle kusho ukuthi abantu bebengafika kwezinye indawo balimale kube yilokhu bayaphepha. Kuningi izizathu ezibangela ukuthi kuziwela kanti nokufunda nje ukuthi intsha ihlala ikwazi ukuthi ihlangane lapho ihlangana khona noma abantu abaningi bahlangana lapho ihlangana khona. So kunezizathu eziningi ezibalulekile zokuthi sikwenze lokhu singabuyeki siqhubeke sikwenza njalo. Baba siyathoba kakhulu isikhathi sakho siyajabula nokuthi bashaya ikhwelo bathi asisondele si-Select Africa TV. Injabulo esiyitholela namhlanje isimanga and lento kade iqalile yenzeka besinebhadi lokuthi singafiki kodwa namhlanje sikhona. Siyathobeka baba nesikhathi sakho nje siyathobeka kakhulu baba kuba nani. Kujabula mina nokuthi nifike ningaphuthi njalo nje ngoba into emnandi efundisa nabangekho lana kwezinye indawo ukuthi kufanele kube nje kube mnandi uma kuthiwa nanku unyaka omusha. Baba siyabonga kakhulu. Babukeli be-Select Africa TV sekhulumile ubaba uthi njalo i-Select Africa TV ayibe khona sekwenza sure ukuthi njalo unyaka mawuqala sohleze sikhona la ekhaya kumnandi ngoba sijabule ngendlela esimangaliso. Select Africa TV uyasubscribe uyasilandela enkundleni zokuxhumana kube mnandi. Siyabonga msholozi. Siyabonga. Thank you baba. Baba siyabonga.